kubor baman kesni awan lam shipi da unang yalam news. Bu Dorkhas ke MPUF Halor ke Surok National Highway haki Bynta jangka Tuber bat lat Rymbai. Kami Clear People's United Front East Gentile District lengba Presiden Bak Kershan Bla kal IT ke memorandum syaka office jong Deputy Commissioner East Gentile District hak bakar pat ban barambot ya ke Surok National Highway ke Pelas New bat panboro ya kicingker hatuber bat kidak jingmaham. Ubak Kershan Bla ringkat bagi dikat kilalej banjurip yakni ke Surok National Highway 6 hakba kilyakran berkilat pathoy kebor hadin berkiladap yakendo ya Deputy Commissioner Manish Kumar IS ubabla ulang bakatuber turning kalong kabom sngan kaseng kalayo jingujor nakinongnya kali kebala penlong yaki banlej bo da memorandum nakaliang jo DC ru ula kubor yakini kajinge bat ulang bakakta ikinonglej nawan bat yakinongnya kali ke MPUF kala kedeu yakjing penhe ya katuber turning kampat biang kithleu ki bompat dap sna ki penbor ikinongnya kali khamtam ikaliret paniaj chakliang kababakla jong kasurok banlaj na kajingma ke MPUF kalapan pau ke jing Sokia Halor ke Surok ke bala syak penjulor bat kithleu halat Rymbai kenthop ye kawe ke jingking ubak bla ul ai khublei ro UDC bala sim khia ye kenika kam bat ula kenturu banbu ye straight light bat banker kenro ha katubar turning ke MPUF kala ai poro sibnai banlei e bat kala maham ro bala da omla ban pen urlong ki jing dawa jongka kin sa syong jingelang bat ka CEC bat kin perkhat de ki wei pat ki senjam Banyo yaki kubor baman kesni, sumhawan subscribe yaka channel unang yalam news. Kublai shibu.